Ke orang datang ya. Tenang tak ada lompatan dan mau mudah-mudahan dia mah. Emang. Oh, emang ya. Punten. Orang dapur abdi nyungkir batasan pada nyuhunkeun piring 2 gelas 2. Kita kada disanguan. Piring doang. Gelas onggo. Gawagan. Ya, samangar ya gawagan. Ibu DPR nyongkir pandosan merayogikeun piring 2 sareng gelas. Siapa? Ada rencana? Siapa? Kenteng kepada Hasbi 10.000 atau ke imah lo kalau bang kenteng 10. Oh.
Thank you.